Binance bo potencialno banan v Združenih državah Amerike, vsaj tako se trudijo CFTC regulatorji, da prav to je CFTC, Commodities Futures Trading Commission. In v bistvu so oni zdaj izdali kar eno obsežno tožbo proti Binanceu, zato ker so pač v bistvu odkrili, da Binance uporablja v ZDA neregistrirane kripto derivatives produkte in v bistvu spodbuja tudi stranke v ZDA, pač da uporabljajo neke VPN produkte, da pač pridejo čez te zahteve regulatorjev, zato ker v Ameriki načeloma ne bi smeli uporabljati teh produktov, ker v Ameriki je dosti bolj stroga regulacija, kar se tiče kriptota. Zato imate tudi recimo posebej imate Binance pa Binance US, zato ker je pač Binance US toliko bolj regulirana. Tako da danes si moramo malo pogledati, kaj je ta lawsuit, kaj to pomeni za Binance, kaj to pomeni za cel kripto market. Nisem vedel, v bistvu naj naredim kar video za to temo ali pač sam reel, pa sem se odločil, da naredim kar video, zato ker se mi zdi, da je kar veliko tukaj za povedati in pa tudi, ker vem, da je kar veliko zanimanja na tem kanalu za kripto stvari. Tako da ja, v bistvu, če kar začnem, rad bi še rekel, ta teden se opravičujem, ni bilo Bitcoin analize, zdaj potrudil se bom, da jo naredim zdaj v konc tedna, drugače pa, če slučajno ne bom, bo v ponedeljek ali pa torek sigurno. Ampak kar se pa tiče Binancea, v bistvu se ta drama, bi lahko rekli, pri Binanceu dogaja že kar nekaj časa, zato ker v bistvu že prejšnji teden se vam lahko tukaj pokažem, zato ker se mi zdi, da je to je malo relevantno za ta lawsuit, ki ga ima CFTC zdaj, ampak že prejšnji teden je CNBC objavil nek report, da pač Binance v bistvu tudi na Kitajskem spodbuja nekako te stranke na Kitajskem, da uporabljajo neke VPN-e ali pač ponarejajo dokumente, da bojo pač uporabljali Binance platformo, zato ker je kripto na Kitajskem banano, ne, ampak Binance očitno pač najde neke načine, kako lahko pridejo mimo tega, ne. Zakaj se mi zdi ta pomemben, čeprav ni glih direktno povezan z to raziskavo, ki jo dela CFTC, zato ker pač ni mi po moje res vseeno, kaj dela Binance na Kitajskem. Ampak v bistvu je dosti podobna situacija, se bomo pa videli, ko bomo šli še malo čez to tožbo, čeprav je dosti obsežna. Ampak ja, v bistvu, kaj dela Binance na Kitajskem, pač spodbuje te kitajske stranke, da basically nekako ponaredijo svojo identiteto, mislim, da v bistvu, da dajo svoje dokumente kitajske, ampak pač napišejo, da so iz Tajvana, zato ker pa lahko uporabljajo Binance produkte, no. Ampak ja, kakor sem rekel, nima to veze, s tem, s to investigacijo, ki jo dela trenutno CFTC. Tudi eno leto nazaj pa Bloomberg v bistvu naredil nek report o CZ-u, se pravi CEO od Binancea, CZ, kako se on skriva v Dubaju, zato ker tam ni izročitvenega sporazuma, pač Dubaj ga ne rabi izročiti Ameriki, kao da če bi prišel v Ameriko, da bi ga zaprli. Ja, to se mi je zelo dosti zanimivo. Plus takrat so še rekli, da pač Binance sestavlja dejansko toliko veliko nekih manjših podjetij, mislim, da več kot 150 v res vseh različnih državah, in da v bistvu neke stranke, ki hoče tožiti Binance, basically tega sploh ne morejo narediti, ker sploh ne vejo, katero podjetje je treba tožiti, no. Ampak to je samo v bistvu backstory, da boste razumeli, da Binance je že skozi malo tak sketchy exchange. Ampak ja, v bistvu je ta obtožba od CFTC-ja dosti hujša, zato ker oni hočejo prepovedati
Binance v bistvu pač celo delovanje v ZDA. In ja, pač mi vemo, da se tudi v ZDA dogaja kar nekaj tradinga na Binance-u, tudi veliko večjih podjetij v ZDA, teh nekih quant, kripto trading podjetij uporablja Binance in to so pač kar velike trading vsote. Ampak ja, pač še vedno je ful več tradinga izven ZDA, ampak v bistvu jaz bi si kar pogledal na začetku tale video, kaj se pravi, to je chairman CFTC-a, pa da v bistvu kar on razloži, kaj je tukaj case pri Binance-u. Se mi zdi, da bo mogoče boljš povedal, kakor jaz, v bistvu, če si kar pogledamo. He is the chairman of the Commodities Futures Trading Commission. And Chairman Benham, thank you for being here. This is the lead story in a lot of places, including on the front page of the Wall Street Journal this morning. This is big news. What happened? What have you found in the investigation that you're doing? Good morning, Becky. Good to be with you and Joe. And as you pointed out, over several years, we found that Binance has been evading U.S. law, offering derivatives to U.S. customers and intentionally evading requirements to register with the CFTC as both a broker, as an exchange for both swaps, futures, and options. So this has been a long-going practice. It's a clear, intentional method to evade law. And because they're offering to U.S. customers, we felt like this was an important case to bring and sending a clear message across to crypto exchanges and crypto participants across the world. Binance and others have said that they would welcome regulation that allows for a clear path. But I think some of the things that you laid out in these charges that you're putting forth are more than just kind of accidentally wandering into a violation of the law. This looks like it was pretty orchestrated, at least from what you've put out. Yeah, in the complaint, it's pretty clear that this was, to use your word, orchestrated, and there was an intent to evade U.S. law. And there are communications that are documented in the complaint as well about how to evade, a virtual private network or create a VPN to get around the barriers with the internet to have U.S. customers. Bomo si pa pogledali tudi v bistvu te dokaze, ki jih je zbral CFTC, zato ker se mi zdijo kar taki wild dokazi, no. Access these markets across the globe and different entities set up overseas with really not much in terms of funds coming from non-U.S. entities, U.S. control persons involved. And it seems to be a pretty classic example of a very clear evasion, a very intentional evasion of U.S. law. And given the volume, given the size of, as you pointed out, Binance in terms of crypto markets and crypto volume, this seemed to be a pretty clear a case of evasion and something that we needed to step in aggressively with and do it as quickly as possible, because this was an ongoing fraud going back to 2019, an ongoing violation of the Commodity Exchange Act. So we felt that we needed to move as quickly as possible. A lot of times you would anticipate that a company would say, hey, these were some rogue actors who were doing this. In this case, you lay out in the complaint that this went straight to the top, to CZ himself. You have commentary or an exchange from one VIP team member who was trying to court some of these U.S. market players saying, hi, CZ, I went through a list of affected API clients. It includes a number of large strategic accounts, including, redacted here, a Chicago headquartered trading firm who is currently a top 5 client and 12% of our volume. Zhao's response to that is give them a heads up to ensure they don't connect from a U.S. IP. Don't leave anything in writing. They have not. Spravi, kot smo rekli, tudi večje firme v Ameriki so uporabljale Binance, kot je rekla ta Chicago firm. Je isto uporabljal Binance, no, in mu je Paul CZ rekel, da pač naj se v bistvu prepriča, da ne delajo iz ameriškega IP adresa, ne, zato ker bi jih Paul najverjetneje ujel. Tako da ja, mislim, dosti zanimive stvari. Entities. Let's also make sure we don't hit the biggest market makers with that email first. Do you have Signal, which is a way of privately transacting messages back and forth that you can't track? If that's the case, if this went straight to the top, what would an appropriate punishment be? Well, Kar se pa tiče tega Signala, ki je rekla, se pravi, oni so v bistvu za vse te komunikacije uporabljali Signal. To naj bi bila kao aplikacija, ki naj bi dekriptala vsa sporočila, naj bi jih pol zbrisala. Ampak CFTC je prišel nekako do teh sporočil. Bomo si pol pogledali malo tožbo, ta sporočila, ki so kar zanimiva. Ampak ja, oni pravijo, kao, da so prišli do telefona od CZ-a, ampak zdaj vprašanje, no, kako so to dobili, mogoče je kakšen insider, ampak v bistvu tudi nima toliko veze to zdaj. Well, as you know, we're a civil enforcement agency, and I think to your point, and something that has been pretty well known in the crypto circles now is that, and I've said this in my statement yesterday, not having a headquarters, not having a location is not going to prevent the CFTC from coming after you. And in this particular case, as I said before, there was a clear evasion. And when we looked at the entities, it is a common enterprise, dozens and dozens of entities scattered across the globe with control persons up to Mr. Zhao. And when you have that situation where you have a control person of a common enterprise, I think there's clear potential liability that we saw. And as you pointed out, clear documentation of an intent to evade law with a very clear, direct method of saying,
this is what we need to do to evade US law so that we can have access to the market. So we feel pretty confident in this case. Obviously, something that we care about deeply and that we've been on top of for several years in this crypto space. I've been on the show with you talking about. No, se tukaj se basically že konča vse zanimivo, ampak kakor je rekel, tukaj se jaz strinjam, da pač CZ je valjda odgovoren za vse te stvari, se je vedel, kaj se dogaja, ne. Plus on basically upravlja vse, kar se dogaja v Binance-u. Ampak tukaj je pol vprašanje, če bo CZ sploh se prikazal na ta sojenja v Ameriko. Jaz v bistvu močno dvomim, da se bo to zgodilo, ker ja, mislim, najverjetneje bi ga aretirali, ne, če se to zgodi. Tako da ne vem, bomo še videli, ampak kar vem je, da bo to najverjetneje trajalo ful dolg časa, bo pa pač verjetno še zanimiv. No, je pa CZ v bistvu že respondil na te obtožbe CFTC-ja, tako da dajmo si zdaj pogledati, kaj je on rekel. Se pravi, rekel je, da CFTC v bistvu, da ta njihova tožba vsebuje veliko incomplete factsov, tako da oni pravijo, da se ne strinjajo z temi stvarmi, ki pač so v tožbi. Rad bi še klej izpostavil, da pač, da prav, da Binance je bila ena izmed prvih non-US exchangeov, ki so uporabljali ta mandatory KYC program, se pravi Know Your Customer, pa AML, anti-money laundering. We block US users by nationality, pa se pravi njihove IP adrese. Ampak mislim, tukaj se hvalijo, da so prvi uporabljali tak KYC program, pa v bistvu spodbujajo in na Kitajskem in v Ameriki njihove stranke pač, da uporabijo, ne vem, ali VPN, ali da pač, da nekako pridejo okoli teh regulacij. Tako da tukaj se mi ne zdi spet ful velik, da so oni prvi uporabljali mandatory KYC, če pač pol v bistvu nekako tega ne upošteva. No, ampak ja, v bistvu bi si zdaj pogledal kar še malo to tožbo, pa dokaze, ki jih je zbral CFTC, ker koga sem rekel, no, so kar zanimivi, kar se tiče Binance-a. Ok, se pravi najprej tukaj iz prve pravijo, da since the launch of its platform in 2017, Binance has taken a calculated phased approach to increase its United States presence, despite publicly stating its purported intent to block or restrict customers located in the United States from accessing its platform. Ok, ja, se pravi, Binance je v bistvu večal svoje stranke v ZDA, čeprav so rekli, da oni blokajo te stranke. Bomo si pa še pogledali, kaj v bistvu delajo s tem, ki jih blokajo. No, ampak zanimive stvari se po mojem mnenju začnejo tukaj na tej strani. Se pravi, Binance also intentionally tried to hide the scope of its compliance program and effectiveness from its business partners. For example, in around October 2020, Binance underwent a compliance audit to satisfy a request from Paxos, but according to Lim, zaprav, imeli boste tukaj reference, kar se tiče Lima, to je Chief Compliant Officer pri Binance-u, pol bo pa še omenjen Zhao, se pravi Zhao je pa v bistvu CZ. Binance purposely engaged a compliance auditor that would just do a half-assed individual sub-audit on geofencing to buy us more time. As a part of this audit, the Binance employee who held the title of Money Laundering Reporting Officer lamented that she needed to write a fake annual MLRO to report to Binance Board of Directors. Ok, se pravi, ta oseba, ki je imela v Binance-u vlogo Money Laundering Reporting Officerja, je v bistvu dobila navodila, da mora napisati nek fake report za Binance Board of Directors. No, ampak kar je še bolj crazy, se pravi, Lim, who was aware that Binance did not have a board of directors, nevertheless assured her
yeah, it's fine, I can get the management to sign. Se pravi, Binance sploh ni imel board of directors, ampak ja, Lim je rekel, da je cool, da pač bo sredil, da bo management v bistvu podpisal ta fake report. Tako da, ja, dosti zanimivo. Around the same time as the reference half-assed compliance audit in November 2020, the MLRO exclaimed to Lim in a chat, I has no confidence in our geofencing. Sprav, valjda ni imela, ta report je bil fake. Ok, tukaj prijemo do zdaj teh crazy stvari, ki so v bistvu iz teh njihovih signal sporočil. Tukaj je primer iz 2019, ki so dobili v bistvu informacije, se pravi, regarding Hamas transactions. Hamas je teroristična organizacija. No in kaj je rekel Lim, ki je izvedel, da pač so na Binanceu transakcije, ki so povezane z teroristi. Rekel je, da terrorists usually send small sums as large sums constitute money laundering. In pol mu je ta rekel, can barely buy an AK with $600. Se pravi, ne vem, malo se zdaj bavajo tukaj, da te teroristi, da imajo toliko majhne transakcije, da ne morejo sploh baviti AK-ov, pač ne vem. Meni se to zdi dosti fakt, no. Ampak ja, se pravi, pola reče Lim, like, come on, they're here for crime. Binance MLRO agreed, we see the bat, but we close two eyes. Se pravi, dejansko tukaj povejo, da pač zamižijo, ko vidijo, da se dogajajo neke ilegalne stvari na njihovi platformi. Tako da, ja. Tukaj še en primer, ki je en zaposlen pri Binanceu napisal Limu in ga v bistvu vprašal, če je stranka, ki ima very closely associated with illicit activity, se pravi, to je v bistvu illegal activity, and over $5 million USD worth of his transactions were indirectly sourced from questionable services, in ga je vprašal, če bi mogla biti ta stranka off-boarded. Off-boarded basically pomeni, da pač ga, ne vem, kikajo iz exchange-a, off-boarding pomeni, da greš na drugi exchange. No in kaj mu je Lim povedal, can let him know to be careful with his flows of funds, especially from darknet like Hydra. Can come back with a new account, but this current one has to go, it's tainted. Se pravi, Limu vidimo, da mu je res vseeno, kakšne activity delajo, sam da pride v bistvu cash na Binance, pa v bistvu samo da naredi nov account, če je bil ta pač compromisan. Tako da vidimo v bistvu, Binance so res nekako, res jim cesa za vse, samo da pač se čim bolj maximizajo svoj profit. In v bistvu, kako je pol to razložil Lim svojim zaposlenim, se pravi, don't need to be so strict, offboarding bad in CZ's eyes. Se pravi, CZ je v bistvu slabš, če se stranke od Binancea offboardajo, se pravi, da grejo dol iz Binancea na drug exchange, kakor pa pač, da v bistvu so njihovi asseti iz nekega illegal activity-ja. Ok, tukaj je še nekaj zanimivega, se pravi, oktobra 2018 je Lim napisal Zhaotu, se pravi, Zhao je CZ. CZ, I know it's a pain in the ass, but it's my duty to constantly remind you, we have made no mention of sanctions or support of sanction in our platform already. Are we going to proceed to block sanction countries' IP addresses? We currently have users from sanction countries on .com, se pravi na tej .com platformi, ne US platformi. Or do you want to adopt a clearer strategy that we engaged and finalized our USA strategy? Downside risk is if FinCEN or OFAC, to ne vem kaj, has concrete evidence that we have sanctioned users, they might try to investigate or blow it up big on world stage. Točno to se v bistvu lihkar dogaja, samo da ni upleten FinCEN, ampak CFTC. Se pravi,
v bistvu so se čist vedeli so, kaj delajo, vedeli so, kaj tvegajo. Še napisal je downside, če FinCEN pač karkoli zve, da so ga najebali v bistvu. Ok, tukaj še eni dokazi o spodbujanju te uporabe VPN-a pri strankah. Že aprila 2019 so oni publishali Guide on the Binance Academy, a beginner's guide to VPNs, se pravi njihov VPN guide explained to Binance customers that if you want to be private about the website you visit and your location, you should use a VPN. Binance VPN guide also hints you might want to use VPN to unlock sites that are restricted in your country. Recimo primer, Binance.com v ZDA, recimo. Ok, in tukaj pa pridemo do tega, kako je Binance pač v svojemu databaseu označeval stranke iz ZDA-ja. Prvo, Binance revenue reports rely on data drawn from Binance internal database. The monthly revenue report for September 2020 reflects that se pravi 2,51 milijonov strank je bilo iz ZDA. No, ampak v istem mesecu je bilo se pravi 310,000 Binance-ovih strank označenih kakor lokacijo unknown. Ok, in zakaj je ta unknown toliko zanimiv? Zato, ker pol oktobra 2020 se pravi po temu, ko jih je isto, ko so bili eno drugo podjetje se pravi isto toženo strani CFTC-ja, je žal naročil vsem zaposlenim na Binance-u, da zamenjajo se pravi stranke, ki so označene takrat za US, v bistvu v njihovem databaseu zdaj pač, da so označeni kakor unknown. No in pol oktobra 2020 je bilo pa v monthly revenue v bistvu reportan 2,83 milijona strank pod location unknown, medtem ko US strank pač sploh niso omenili. Se pravi, teh 2,51 US strank je kar zginil in so se v bistvu pokazale pod unknown. Sus. It's widely understood by Binance personnel that unknown is a code word for United States for purposes of interpreting Binance internal documents and data. Tako da, jaz mislim, da je v bistvu tukaj dosti dokazal, da se pri Binance-u dogaja veliko sketchy shita. Tako kot ti je rekel tisti chairman od CFTC-ja, jim je basically rekel, da so fraud. Tako da se mi zdi, da bo še zanimivo to, kaj se bo zgodilo z Binance-om. Ampak ja, v bistvu me bolj zanima, kar se tiče CZ-ja, a se bo prikazal v Ameriki za ta sojenja, če se bo probably aretiran, no. Ampak ja, v bistvu, če bo kakšen update, kar se tiče tega, bom najverjetneje postal to na Instagram Reels, tako da se vam splača followat tam. Pa še neki, mislim, vem, da ni zdaj toliko tega fada, kar se tiče kriptovalut, ampak jaz v bistvu že od unga FTX collapsa govorim, da se najverjetneje, če holdate kripto, če bi ga jaz holdal, jaz ga ne holdam, ampak če holdate kripto, ga mogoče ni imeti dobro na exchange-ih, pač sploh pa ne na Binance, bi jaz rekel. Ampak to je samo v bistvu moj opinion, ni financial advice, ampak mogoče se vam bolj splača dati na cold storage, če že holdate. Ja, vem, da midva promotva Bybit, ampak mislim tudi jaz imam na Bybitu sam glih toliko USDT-ja, ki ga pač rabim za tradanje in tudi to sem pripravljen, da pač lahko v bistvu zgubim zaradi tega, ker je na kriptotu toliko malo regulacije. Ampak ja, no, če pa v bistvu bi radi kupili kripto, pa lahko uporabite link spodaj za Bybit, boste dobili nek sign-up bonus, ampak ga dajte pa na
cold storage wallet, če holdate kripto. Za tradati kripto je pa Bybit po mojem mnenju najboljša platforma. Tako da, v bistvu bo to za ta video, ta Binance drama zna biti še kar zanimiva. Hvala, ker ste gledali in ja, to je to, se vidimo v naslednjem videu.